Kia ora. Nau mai hoki mai ki Matariki ngā kurahuna. Ka tai tātou ki te wiki whakamutunga o Matariki ngā kurahuna. Welcome back to our pai tukutuku Matariki ngā kurahuna. We've reached our last week in Matariki ngā kurahuna. Thank you for following us, the Programs and Partnership team of the Tauranga City Libraries. Over the past 4 weeks, we've been learning all about Matariki, and we've shared with you the knowledge that we've learned along the way. Our last 2 stars for the Matariki ngā kurahuna website are Tupu-ā-rangi and Tupu-ā-nuku. Tupu-ā-rangi is the star that is associated with kai and the sky. So tupu means to grow and rangi meaning above or in the sky. So things like our fruit trees and our birds, things that grow above your head. And tupu-ā-nuku is things that grow down below and are harvested from the ground. Tupu, again, meaning grow, and ā-nuku, coming from Tupu-ā-nuku. So our first word, tā tātou kupu tuatahi, mo tēnei wiki, Tupu-ā-rangi. Tupu-ā-rangi. Ano? Tupu-ā-rangi. Tupu-ā-rangi. Remember the tohu or macron. That gives us the longer sounding vowel. Tupu-ā-rangi. Tā tātou kupu tuarua, mo tēnei wiki. Tā tātou kupu whakamutunga, mo tēnei wāhanga o te pai tukutuku, Tupu-ā-nuku. Tu-pu-ā-nu-ku. Ano. Tu-pu-ā-nu-ku. Tupu-ā-nuku. Nō reira e te hunga mā takitaki, tēnei te mihi ki a koutou, mō tō āwhina mai, mō tō mā takitaki mai i a mātou ngā kaimahi o te whare pukapuka o Tauranga Moana. Thank you all for following us along our journey with Matariki and with us on Matariki ngā kurahuna. We hope you've enjoyed our content, and if you'd like to visit us, come and see us at one of the following branches: Tauranga, Greerton, the Mount or Papamoa. Nō reira e te hunga mā takitaki, kia kaha ki te aku i tō tātou reo, kia kaha ki te aku i ngā mea e pāna ki a Matariki. Nohoro mai, kia ora.